Menta kasngi katakan Riutrik Jomang Ajab Sao nakaliang juga New Trap Integrated Territorial Organization Hito Ribohoi District hapo kajingilam General Secretary Samla Marius Malai lembat kiwi kinong ilam kaseng kilalik ban ujor halor kajingbun ki kali ki barung bami klem ki kot kisla lani kashalan kumjuru kajingbun ki kerdop krong khajna bi an ha kisurak ha kani kajinglik kenduk kaseng hitu kalabu ya kajing ujor hakmat kekong BL Pak Kenteng Additional Deputy Commissioner ke Ribohoi District Berkini kajing dik kenduk kalong ru kajing pun kan mau halor ke dorkas ke bakas sengkal adap ai how Deputy Commissioner ke Ribohoi District halo ki juk kimat ki bekta ya ke yok ke kot ke jela. Ha kati kajing ujor balak kedau halor kajing ya ki kali klem kot klem sela na surok patar kmak jirang bat ban mi sya asam bat ki kali ki juya ru sya Bangladesh kum juru ke sengkal ujor halor kajing don ki kerdop krong khajna be an ha shilinter ke surok na umtrai shanong po na kaliang kinong ilam ke hitu kilayo thu baka Additional Deputy Commissioner kala menjur ban penjari da ke kendon sispa sau CRPC khnang bante lakam ya ketika jingdon ki kerdop krong khajna be an ha ke surok umtrai shanong po bat ke jingrung jingmi be an ki kali klem ki kot kisla na ke surok patar khma jirang nalo Samla Marius Malai la don kat ru Samla Michael CM Transport Secretary usamla Evershin Wadri bat kit khot ke Executive Committee ke hitu Ribohoi District Kajanmit ka besuk ka bukemen aparo hi kinong susnong jong ka state pejalaya fo ka briu hanyo trap ka jongi mta ka singi kumba philei hi ngidon po DC Ribohoi District angne akaba ka jingmut ka jongi ikwa bani kendu yo PC ndai ngimtip na ka e gadaw o ba gamla banwan ane gamla ban aten ya ka duti ka jugum na ka singi jala se ka dai apden ka jingpun kam ka jungu ngimla batip ya kata ndai donbok ngilayo bani kendu yai Additional Deputy Commissioner ibadai i Mrs. Imadam Pak Kenteng ndai ketkum kajing yo kajungi bani ekran alor jong ki dorkhas ki bang lebu layo bani phliu jingmut bat in khamtam ha ka baidai bat kine ki kali ki truck ki pick up ki badai langba ki gilan western zone hangtai khamtam na gilan snong jirang harkma ha ka baidai bat kine ki kali ki doyong ngila banong ha ka baidai bat ki kine ki kali kit piat kit sini bat kiwe kiba ngila banong bakine ki mar illegal kit kiba klem ki kot sla ki biang khamtam ya ka chalan kimar bami na po Meghalaya ki poisha asam kimar ki bami na po asam ki yai lang ba ya ka Meghalaya ki poisha Bangla ndai nakaliang jong ka police department ngimtip na ka e gadaw bakimla bante lakam yakum kitay ki jaj kam illegal ki badaya rum ki bami na kitay ki thaj pat khamtam eru nakaliang jong DC office ngikwa bukan simkhia bante lakam yakum kitay ka jaj kam nomor ngitip ba kitay ki kali ki ya klem ki kot kisla ki babyang klem ki jingtho ki jingtar klem ki chalan ki badaya ki shu ya laj lomba state ka jungi pat khamtam eru akine ki singi kumbangi leyi kilabun kine ki chekyat ki bangila banong ki dai ki chekyat illegal ki bom syam don watang iwe ikot islaro ki belami khamtam ngila ban kedau syai ketkum ka dorkhas ka bangila bu apo ka office jong ka DC pat khamtam ngila copy syapo ka office jong SP ngila pha ya ki copy ru ndai nagaliang jong ka SP office nagaliang jong ka DC ikwa bakin lek inspect hi bakin le jurip hi ya ki chekyat ki bami khamtam agine ki lenti ki bawan nadu na umtrai ki bami sidu sanopo kila bun ki chekyat ki bami asil ter jong dok surok ngimtip lada ki biang na em ya ki kot kisla ki jingtho ki jingtar hato kila dain em ki plat authorize la government hato kila yo em ka jingbet bakin bu ek ki chekyat nagaliang jong DC office ikwa ba nagaliang jong di office bat nagaliang jong office ka jingi la ong ba tat adu menta bakam pedon gano ga application ka bawan bu lane ka bawan apply nam ta ki checket ki blami asil ter jong tu sro nei singom longo ba kumno kila ban penmi lane kumno kila ban bu ya ki checket claim gano ka application ngila panong bakila dei lupa ta ki illegal checket nomor ba ketkum nagaliang jong ga Additional Deputy Commissioner kala kubur bakin penjur ya ga CRPC 144 bakin page perman ya ki checket ki blami haki silter jong te usrok dengan ngek skam barangaliang jongga SP office hi jongga Ribohoi District bat nagaliang jongga DC office ru makin simkia makin le jurip dalagi komando rajong ya kita ki checket bami asil ter jong te usrok tang kita ki tin boleh syukun boleh syajar